eri manyanga na atwa rero bwa arthritis bisodigia sana ngaki abantu bakora bamanyanga yaya oyo twale rheumatoid arthritis no yabwate no arthritis oyo twale rheumatoid arthritis oyo ndakabwate useka let's make a difference rheumatoid arthritis na arthritis ekolichi joint chinyinge okay. So there is specific na kose ni joint yoka kose li yoka na libwata arthritis lakini nabo na joint chinyinge more than 3 joints they are affecting onyo kalekoro mugongo na bura nyolenga gwatoro buri gwa rheumatoid arthritis. Number 2 rheumatoid arthritis kolibaka arthritis ye biara igobone kero kwa nyoro monte biara biaye bikomoroma ikomo ibolinga huyo anaweza kuwa kuna rheumatoid arthritis because kolibaka biara arthritis the one koli biara biago arthritis koli chicho njiko mukyobo litobo nene una amaru ose hip joint lakini wanaanza kunyoranga nimepata arthritis ya vidole it means that is a symptom metaji kimyo hospitali onyo wale kusina andi ese biara biago byachakire goncho kana bikoenda kombo bete gutwara deformity biliko enda straight yaje kugenda semu na kemenyere kedi kuri wari mu arthritis gusonyo olenye se joint yeye waje gutwara ibibondogoso ko bimba ibondogoso yaje siki joint what you call rheumatoid nodules Sasa kwa jaga rheumatoid nodules wikomanya na wanye no bwatu bwo rheumatoid arthritis again to kende uburiro bwo koli symmetrical means onye bia bwali joint yeye moyeli na negucha gocha bole linde ngombori watake ya moyo mboli tinga lazima boli joint ya moyoka na bokoli joint and bwache joint bokolinga if it is the elbow joint and bwacha elbow joint ekando bokunya ko symmetrical yanza muchonsi again to kende uriburu wa rheumatoid arthritis nekero kubuka mambi umetekero kuba mambi ay kumyoko kwa gosenko ja kwa ngegazi you know you so fast na nyoli rumyoko chiali muntu rheumatoid arthritis akumuka ikanga ja kumnyoka ta guta chance kagere kera guta chance ukuguru gukonga kurambuka so abana that state atete kurambura akire nyora even 30 to 1 hour kuruja kurambuka kama uja gutara abwate what you call morning stiffness ebintu bile no korosa liberero kama ngaidi koru imanyemne ebe bikoro nk'umuntu oyo nabwaturi gwa rheumatoid arthritis. Okay, watutairigoriye bimenye daktari byo boroirobo andake no nyato yo boroirobo mata amaroire nara kwambukira na nara gocha gwetera chinderi ayayiga kwambukira na ngocha yari gwetera chinderi gose no boroirobo gocha igo igiye kolento rheumatoid arthritis again take mukwanyoli na bora bwati enderi na whatever bwati ngayaya mate rheumatoid arthritis ni kama allergy ni allergy ya mifupa so inaweza fuata hiyo allergy nkwanyo no bwata rheumatoid arthritis ko ibura abana bago onyole ngamba bwatu bwanyoli buri rheumatoid arthritis later in life gonko bwatu le family genetics oburiro wa rheumatoid arthritis nandi na obora lentu negende ikorukunga environmental factors kende gionsi okoli gochieso mubirogo lifestyle kwa mfano gike so mubirogo gechake gotorana ubunyamazi kedios kego sali ubunyamazi na bokera kolentro buri wa rheumatoid arthritis mabona kwa mfano unakunywa pombe sana unajua pombe na beko bero ubunyamazi wabo gende so sigara na bera kolentro rheumatoid arthritis unajua nyinyi wasichana siku hizi mnakunywa pombe kama sikunywa yatinokunywa abandi so kwanyoranye karu mundakunywa amaru na bego changia kolenta rheumatoid arthritis kindagera kituka because chibwate chemicals you know fast food no mtujolega because okolwa ngakinga ngikolo manje kwa mnyo kilenga ni pakio chips you know kwa paki chips wanaga sausage au kwa mnyo kinyomba sile kind of food I'm talking about kindagira munechi chicheduka muno mbu yatokoleki to avoid lakini rende research ile ya kolunga ki again to get colenta rheumatoid arthritis is what we call the infectious agent ya colenta rheumatoid arthritis ngotokele samabere ya ngombe
And that's why we tell abantu what rheumatoid arthritis ngayaya tingana mabere onye kwa tebi onye twago tebi gose kwa tebi unyagitari nga nubwa tuburire bwa rheumatoid arthritis. It is time kuachana na maziwa ya ng'ombe, because twatebi nga amabere ya ng'ombe ikintu kiriye kolenta ngutuka kiresa amabere ya ng'ombe mbuya abantu ati amabere ya ng'ombe ikuta tenga mtu kunywa amabere ya ng'ombe ngubwa te ng'ombe nabara nywa amabere amabana nabara rosi amabere ya ng'ombe ebe yogurt atumie. You see? Ego anything yokuru ase ng'ombe kira amabere o avoid nche amabere nabukunya change abe yogurt onya tumie nabura nyabeke arurane onya tumie, lakini I'm talking about fresh milk. Tiga teri y'umuntu tumie onya tumia umuntu watu wa rheumatoid arthritis. Ebintu ndende bikwanta rheumatoid arthritis tutakwane tokole, lakini ngenza gote abankelinga ki ekero umuntu abwatu wa rheumatoid arthritis yamanyenga endagira nabera changive to make buri bwa was ekwelende environment pollution, you know, tubwata nabantu bamtomingete town automate mon kuba abantu bali bari sabi because tokonya ko egari yetira exhaust pipe kwa nyure yose amafuta ngo bikwale lead ya sele sumubero heavy metals and whatever. So we have to make sure that nkole na turumubero ito bia Iko no mwancho muria kwa igure bimanyiriro bire byoboroiro bu nabo daktari otebire cinchira obororo bogocha ase emibire yaito anaka oteri cinchira chitombe nyetentu kose chimbwa cheite gento kemanyeka ine buna lifestyles nabo ekwirira omuntu anyare konyora oboroiro bu nabo igo ororeria genetics asego songo nabo kwira omuntu konyora oboroiro bu ase boigo aereire cinchira omuntu arabe kagwitanga ase oboroiro bu daktari andaka omuntu chirenya gitari obwate oboroiro bu nakimo bwene usina kimo kumorwali umaite nanguru bwena bore Gitari ona jari tubunya gitari kale miaka ya chiri niliandika kitabu kuhusu ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Niliandika kitabu around 2008-2009 about rheumatoid arthritis na kitora gwene rheumatoid arthritis. So nkitota kire bone ekero wa kinya gitari yeito ya World Fit ito kolege tangani no gukora what you call a diagnosis. A diagnosis is to make sure you are 100% sure ngomuntu naboti buri wa rheumatoid arthritis. So okolengwa na utokurusia manyingago tokole intrigo nga rheumatoid factor. So tokole rheumatoid factor onye kubweta rheumatoid arthritis more likely ngochere positive. So ekatwanyo linga positive yere bono nobwata buri wa rheumatoid arthritis tunakukalisha chini. So kato wikara incidence toja kugamba bono twagambirega toja kotenga what is rheumatoid arthritis na kigoche somubiro so that najora agendo weke bidii. Unajua ukienda zile inji zimekuwa a patient sio tena tibiwa na daktari peke yake. A patient has got the right kujua kwamba niko na ugonjwa wa rheumatoid arthritis, what am I supposed to do so that nipona haraka. That's what you do. So again to get a kid as someone to what rheumatoid arthritis never intangabine very important. Number one, goikatotebi kwa sababu twatebi ubunyamasi bwa ina bwo itomo beroy goikatoregulate ubunyamasi bwa mbo itomo beroy. So we have to give you what you call immunomodulators. Toko kwa maliogo aliago chikotibi ubunyamasi bwa ngatira go itomo beroy. Na malioga ya akoro ku immunomodulators ngayora nyanyanyole asinye kitali ya World Fit. Number 2, tuatebirenga ebintu mbere byasoiro mubiro ogwime bikogera ubunyamasi bwago buruanise gisaidi bwito mubiro. So we need to remove them from mubiro, and this is what you call, you know, free radicals, heavy metals and what I've said. So we have to give you what you call antioxidants. Antioxidants na malioga yago chikorusi ebintebya selese mubiro ogwibe. You see? Number 3, nobwa tubo songa somubiro. So that's why karoga na nyagitali okunya kwa guchipeni kila zonyago tumia, and that's what they're aiming at ngaturusi bosongo. Dikatoko kwa chipeni kila chanya gitari chigenda ko kolendra nande ulcers mambi. Chipeni kila chanya gitari chichiko salie cartilage yaga say joint. So
ngoko konya kile asini ni chako konya leo mambi chikole ndile eshide na saidi. So we have to give you a pain killer ama ebintu bikuru sio songo lakini ndikole any side effect. So we give you what you call, you know, natural anti-inflammatories. Again tokia kanebono kyo mweli. Again kyo mweli. Again tokia kane. Boikatori page chojiri chasareki. Wakili choji yawe yasareki. You know, the cartilage ya damage, ya very damaged. The ligaments, you know. Ama chali ya kutoka se joint ya kerisi. Synovial fluid. Teli yeke wangu yeta kiri. Ose joint yawe ya bimbile. So we have to repair the joint. Tokwa maliogo aliyako repair the joint yago. Again tukio mwelu ntuwa ingoteba wikatokwa advice, nutritional advice. So that you manyanga nkingwente koli, nkingwente tindi. Na utokubali bruzogo. Lakini mpuli kwera. Kwera bole. Kwera bole kabisa kuraso mobile. Ubulile kwera bole. Number 1, onya kugocha mapema. Before the deformity kiraba. Umata bali bagocha ko goncho kile. Ubulile ngoncho bali bakali uga yonchuka nenda kombo. So you can imagine goja kolira ni si mchezo. So wikomu ndache mapema tomwa maliogo ulile bwa arthritis ngo wena bole yes. Okay, go no mwancho muregereria bawde mubwate oboroiro bwa arthritis monyara ose muyagosa genda gari ya World Fit nabo daktari akonyara kubakona una ayaveire gakwerera usibuna abereka okwana oboroiro obu nabo igo nko babore boko bwena daktari rero kwa kwanire oboroiro bwe mono andake gari World Fit kutete oboroiro obu imborore kinandi moko amoko bwene osekorwari eteke muno tankwanire nga arthritis chinde so that abantu yani commission tu ekero to nagitoko tanga abantu ikabachinga itali tubakolere uchunguzi tumanye na arthritis ya bwati abantu mbali babwata arthritis because of yakorunga gout uric acid yago ya chile igore so mubiri kuna arthritis ya wadozi wanasema ni gout kuli nyame nyingi na marua mangi so umuntu chaka kurumne joint okoba uric acid ya chile igo so uruchu umuntu yo nagenda iwe painkiller onye uric acid ya iterera nanze na wewe nitakuwena so when mtu akikuja kwa kliniki yetu akiwa na uric acid levels ikiwa mingi we have to make sure that ina uric acid yae how ya kulijindare kichiwa a lot of purines nabone nyama ebintu ngetwa kwa device number 2 ndobwa tamaliogo ako make sure na uric acid yawe ya chienze tubwatire bali kurunga reish tubwatire bali kurunga noni ekatwa koira maliogo ya the uric acid levels ya kugendaza aya ikwabwa tuburire bwa arthritis ekorunga osteoarthritis osteoarthritis neliye gocha because of wear and tear joint ya gotire si tunazeeka kila siku vile tunazeeka na joint inazeeka so unapata kwamba mtu amefika miaka 80 70 years 80 years joint ya gotire otwara arthritis okobe cartilage ile joint ya gotenero otwale what you call wear and tear so nkitoko kora itoko mwali wali ndonya kumwama leo mtomote ya kurunga kunya kumwaya mino modula nose we go straight the joint to repair joint yaye yaba burungi sina ngoira nere yabensa yabona yakonya yagotire yabensa twarosi ekatrechi yabeki so wono ligereri igen tunde ligereri is that in a World Fit it was so informed tunajua kuhusu magonjwa na hiyo ndio kazi yetu so esinye kitali yetu ya World Fit ngwambo lili swali nga amaroide togushulikia na arthritis yoka no itogushulikia amaroide amange kawaida mne nyakitari chini kuikonyo wenye nyakitari yetu ya World Fit into abantu abatangani tokugwenya amaroide wetra chinchira isatu enchira ya kawaida what you call conventional medicine ndio nyebeketa senyakitari yetu I've done it ntutumia tulechi enchira inde ya kabire tokutumia mali wako runga nutritional medicine na nutritional medicine mali wako ruase endagira kawaida twatema kunya kuwenya marwedi ntobwate njire ndi yagata tokutumia international herbal medicine so you can imagine tuna blend twalenta conventional twalenta nutritional medicine twalenta herbal medicine nyugonjwa niweze pona
kama mtu akona shida yote na msumbua onyo muntu bwata shida ndio siku musumbumbo wewe tiga make sure ngwetire senya kitani cha Worldfit so marwira ndo sa kusumbu muntu ndo bwata enjira yo kunya weni asenya kitani cha Worldfit. Let me tell you omwaka oyo twalente binte bya sana senya kitani cha Worldfit. Number 1 to bwate dai so kama yako ndigere yo na kuangalia nywele yako kama nywele abantu bali bwate white hair twa nkona rotolo nyola high school ba nechindo kuba bwate good abandi bali bayibuiru ba ituki abere mwamu ego ke myaka gete ya ko brown chimbuche chiacha abandi bali gozinga kimbuche chiacha into bwate daire natural original edai ito natural itoko nyon shilingi 200 lakini edai ya moyoka na bora abeke mune tukie yago mune na ega imagine kit weke mara 5 wametumia 200 shillings lakini abantu abange bamanyire dai ito so wanakuja so unaona vile ndevu zangu zinakaa cute ni dai so ukikuja unapata hiyo dai. Number 2 abantu mbale babwate shida cyengozi abantu babwate obwanga abantu babwate eczema abantu babwate psoriasis dermatitis engos nerebo cyengozi kigosumbo ko bumukibaru nginjegete ito konyerukanga vitiligo bono mundu aja gutwara pink patches twalentire lyogogete lyogokumi likorukunga tea tree ointment. The tea tree ointment egetobwate is the best. Any skin problem ekohando onye kubwate shida yengozi make sure wajisinya itali ya Worldfit because ntobwate tea tree ointment na ntobwate ndiko nga hair skin nail formula ekorwali shida yengozi bya sana aya abaga kambale basumbugeta sana kwa hivyo mugondale me ole mugo ikalia mangana yo tigira mangana chinguru chielire the prostate ya bimbire o myaka ya chile ono teko nyara ko mu mugondo ntobwate byo goli ya sana tokorukanga yoimbe njuka tobwate yoimbe so onyo muntu bwate shida mneti ya make sure mukire tomwe byogegara nyare kole mesababu tekero kole mu kole nde prostate yake wase kobimba you see. So abantu make sure ngabaja sinyekitali cha Worldfit. Nekero kore marabo kore nde family tebuneka. You see? Getu naelewa. Thank you so much. Tiankole. Anything anaenda kitali Moses Kena Onsarigo kurwa sinyekitali ya Worldfit Health Centers. And the Worldfit Health Centers ntobwate clinic ya Bosongo alias nyumba ya Uhuru Plaza. Bali utama Uhuru Plaza injumba ka Bosongo town ime once wikile Bosongo boli mariki tinka jele. Koko ikari marikiti mahali kuna butchers. Hii butcher ya mwisho kuja chini nyumba hiyo ntambele kwa Uhuru Plaza ose Alisa Plaza. So imenjua kwa ya gatatu room 307A no konyole nyagitali yetu ya Worldfit. Nando bya Bosongo ga nincho munyagitali. So anytime kecho goja nincho konyola. Toko watoe hoja mpondo tuwezi. So kama hujanipate na macho umepotea, lazima ufike na unipate mimi. Tubwate clinic ya Somu Chiwe Eldoret, ani tubwate clinic ende igali Karatina. Ngede se namba ya nesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 mbuya muno asogotulire Gawano mwancho muregereria obosemi obuyakegima obosemi bwengencho kegima andake konya bari bombwate oboroiro obu kosamaroire ande amange bakamwigure bali ali sanguri achenchiri nabo igetuki achenchiri ekara yayo konya tubabere bakoyegosa genda mpaka gari Worldfit Health Clinic munyare ko kwana na Daktari Kena Moses asina mbeyu abere kakoba ya 0722 245 nabo igo 763 nabo kumwake Erio Kegari Plaza whatever egoroba yeri rongori ya gatatu room number 307 onyare koba go kumuligi andake no songo utemu nyagitali ndete no le mora munyare ukwana nere nabo okonyara konyarobo konje Catherine kompanya boga na wekiraga buno turugo chiwekeria omoerio bo morobere bo komenya buyake bochenu omoerio tumirane chinsainye ase kyonga chinsainye ase nchira ereyo wekirana ine
kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo so mobero goime. Hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure so mobero. Walfit itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngentunga conventional medicine. Yani unyagitari obwa kawaida. Itosomete ngentunga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko rwari ya marwaire. Nchirende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akuruese mete tuarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusaniogo asamarwaire minyoka Gotera chinko chinkureta elioki waitiro ne chingake gutumeka chinko